Ubaba Ramaphosa kunaleli gama lisebenzisayo lifundiswa abelungu leli libizwa ngokuthi ethnic group. I-ethnic group usuke echaza nje amaZulu lapho, usuke ekhuluma ngamaZulu nje. Uyawenyanya amaZulu. Uyawenyanya. Ngeke ke thina sibenyanya abantu baseLimpopo. eLimpopo siyaya sizobakha ubudlelwana namakhosi aseLimpopo, amaTsonga, amaNdebele, amaVenda, abeTswana nabeSuthu nawo umuntu okulelazi okuleya ingxenye yezwe. Sizobakha ubudlelwane nalabo bantu ngoba sifuna iSouth Africa ibe yodwa. Sifuna iSouth Africa nje abantu base-South Africa babehlangane babe into eyodwa behlukane ngokwama-cultures abo. Iyona into ezokhanda iSouth Africa leyo. Ngoba lena yokuthi kube nabaholi nje abagqugquzela ubandlululo. uMalema noBaba Ramaphosa bafuna impi eSouth Africa. And ama-South Africans funa enze isiqiniseko sokuthi ayibibikho leyo mpi leyo. Into abayifuna eSouth Africa ngoba nibabona beseka abantu bokufika. Usisa,